ASDC long live! Long live! Long live! ASDC long live! Long live! Long live! KCL long live! Long live! Long live! KCL long live! Long live! Long live! KCL long live! Son plia semet ke sempre kalam lo pen dun thugela border hoilam pen thom bangke la CA li bangke UCC son pelam pen se bang thoma chief pani tum ke memorandum ki piji ini ke da CM lo council CM ke hai ba pen ini bangke asam chief minister ke hai ba thoma bangke ha Union Minister ke hai pansip memorandum pi ason pialam thepe asi alam the bangke hempre kala bangke ani ding thu pigalam oninkan pokkap to seselo India Parliament of parai hempre people bang dalo yang long pen and sales pa tokang pen karbiang long pandat le pita chok and sales pandal le pita chok Natul separate acho. Aku betul apa di posisi otonom. Pansike. Congress of Government. Sarkar ka chili lan kan pokai mongko. Latu nang klaim pipeden. Whereas an hina banglang dam lu putih Constitution of Fancy Krelu, India government ki, implement people ke. Kita udam lu putih, hala judicial court bang pakta hang bang we. Kita constitution long duko, hala indeng pokep long sikit dulu, dek la disha court pen, hala sok court bang pek nahi. So lam pen si, hala judicial court bang ke dang duko. Bulu teh article 244A bang ta, alang tu nang implement pinangge pun. Sila sob na implement pipeda posin noni tumke son thomalam pulo isi bangke daga CM ke hai phan pulo assembly long chiperai rap noni tumda ha state government bhaje tongon ane hampre ye PJ phan ke salam ye phan bang nang tumta ha dili to recommendation state assembly da nang tumda hala assembly long chiperai la state government ta ha sentar phan nang tumta chipuno lagi Assam state losi Asia state support nanti salam nampu. Apen ha dilia Home Minister Pan Bang ini tum hanglo nang tum non mat Assam government pen apuni tum ci song pen ha dilia sarkar pen kacing ki than talks kan dia pan tum hana hana. Ala hello none nili tum sihek pen alam jong si pulude lahai si tum ga. Non selam CA pulude CA ke non nili tunga demand tu bangkan CA lah ke cingwai pen andulon ke kem bangke dak ke refugee wanong le dak dota refugee da plung nang pu ama non CA arona teng pen plute la ke officially se wan pu dak nang bu hu ke to dak refugee ki bu hu ja dim nang pincong nelu dumping ground dasi lanang ke ponang ko refugee nang bu thu hup pu ke ni tunga ko klo sigi pulo ade dak ke kirai kom Haroda hong bidhan pena harod kacaria arona lu pensi jaket haruira puke ini deng pen ala sidur pen jopsi lake kirai komadi mafalo rai komi garbi tapi alu got akaprega inglong so tum han dak rai kom nang usi tok ang lo la si dak state government tum si ana lahak eviction ka do very fuji tadi board akam nang claim nahi pola thelang tumari deng si police do ko opposite da council pen ninghang lingta claim nongli de police awe pote pulo plungbo bongdu po yaru mondol tumdam chok pote bang sabre po asi police nahi pola police bang nang pidun pe der po asi la sobang ke ditum konkret pro la sonok taxi halap ane hoilam bang ta kachi tok tang bang chepe prenu a brigade no two thai no given take nang tume e korchi tokda la sila bangke sili prime next bangke ala UCC tali tumga all India kapre kapre tum tabang ron du hal tumaron pen ni tum bangke ceprek pik ceprek dak hangyang lu kacingli do pin lu si hadak
aron ajutang dharna pangplong ji bugale jitang play posip ala UCC along pen itu mapara bangke na paru pon pedan nai exam nai la hello la son pilam pen sim tu ya semet kala ala son pita kalang lo sita emprek le long lo pluten itu ke thagam no bangke misang riteng police dopo tonal power transfer se thepo la ha refugee ta ji flung lap po state government han ji pidam yok tot po si state abang se ka do ko we akisung da ka piyok ji ko bang te kang che kang it pen cheng lo ngane school ka hinu ta ka do ko we ton to war ka hinu ta ko piyok i pro te ta alam the bang ke emprek po tangka umuchot emprek pro te non ili tun ga dakta lakri shar mudu